Ayo orang berang margi waktu sakedap di Jumat semuanya. Ayo prung. Ayah Rudi Bang. Esuk wis tekaning Cibenying jare. Mongpong esuk jadi jangan li beres ayo. Sagedeng deui maloba batur. Kapana akopralnya Kang Laris ti Boom. Bapak kado semul, bapak kado semuda, anu nembe buyar hajat, anu hajat naon dong. Iya. Waduh. Iya. Bapak Sersat Irwan sepuh abdi nuhun kali ibu. Prung. Pegoton teu manjangan teu. Bapak neng kapayun, Pak. Jai. Rumah tangga pane susah ngampiciran Bapak neng mama teng susah ngampiciran kasebut buka selaki ibu RW no mama neng bapak lurah toto dawan kedua bawa ibu salamina dinyeng Ayah Rudi Ibi kongsi pagi ayah Rudi Bang kali jati jong wawo mama Rudi Bang ya mentakannya ibu no sikil ayah Rudi Bang awe dudungan lamun kieu suasana bapak palia Cibenying anu bagus Kang Tukung ayo beresna Bapak RW no sepuh abdi Cibenying pamangku aja yai Bawel Cibenying anu bager kakadu semua mama atau pato sekarang Cibenying mama wajah kepayuner Bapak neng si Irate susah ada Cibenying Bapak kepajan aturan wates Bapak bos pasir balik diri mana tapi ngarep Bapak paneng Alir Sarawak ciraten kapayunan paneng susah ngampi ciraten dibangun kapayunan Bapak neng tak eta gaji gocap kagere kabut meja batek ini suara Bapak Sersat Irwan Bapak Sersat Irwan pemangku haja ngopi sirnet hai iya hai Bapak takan nyoko nyarita jika ukarang gajihan no hejo iya ya apa tungol bang mantakan Mama Neng bos pasir ilmu Mama Neng bos pasir susah ngampi ciraten mana ibu RW no ibu RW mau orang bagus bapak kadus mul bapak kadus mul kapayunan ibu kadus mul Neng susah ngampi ciraten mana hai aku prababan ngagere bebeja Mama Neng tarik batek Bandung seni suara balia Cibenying bapak kadus mul bapak adolo Cibenying seni suara mekar kaliran tetong kelurahan tetong dahuan gede anu bager kampung ayo bapak RW pelu kan yang sana bapak RW pelu bapak kadus pelu iya bapak kadus mul candoli bapak kadus pelu kan yang sana buat kopi kaliran dahuan gede larang goyang ibu lura dahuan gede batek Bandung kapayana sayang batek Bandung kalia bager kapayana kagere paneng bebeja bapak Neng
Bos masuk sumber air payun Bapak Neri Bapak Lurah Toto Tauan itu Bapak semua Bapak Kado semuda Bahir Bapak semua Kopi sisen Waten Pandu Cungkai Bapak Lurah Waten Pandu Waten Pandu payun Bapak Kadus Pelu Apalia dari Palia Kadus Pelu Kapayun saya Bapak Kadus Pelu Watek Bandu dari Bahir Kapayun Bapak Kadus Pelu gajihan orang 50 gaji gue Anjir tetapi Kadus semua maksudnya yang terikat Mudah gitu tujuan sampai Pak Kadus mau kebangun kebentan jang yang api orang itu abdi ngantosan Palerai buluran toto dawan kiru tau datang palia deui naka anjeun Ibu Kadus Mul teu ngomong ibu luran toto dawan kitu payunan awawan edan turun mah ayah tapi awawan edan turun tanya datang apa namanya sudah kami jangan lantaran Kadus Pelu ngaleos Kadus dan Pelu pamitan Waten Bandung deui penghati Bapak Sarsan Irwan pasar sadirwan ada banjir Kadus Mul makanya mana apa naneng teje berat tapi teje berat anu mana Kadus Pelu bateng susah ngapikiran kapayunan ngajungan Bapak Arteno Ibu Arweno Bang Layu kalau rata tau tempat nih Toto tempat kira Balora Toto kira ada lo Ibu Lura Toto melawas berkepungan Pak Kadus Pelu pas semua halo Pak Kadus semua di ibadah asli terganggu Kadus Mul mah sabar awawan edan turun anu bakar pasti bakal kumangan tua geong ayo kuane ayo jebak mama jebak ayah jebak Sersan Irwana dia bagus mama jebak ciri ya teje berarti Toto iya masalim Bapak Lura Toto Kalora Toto Dawan Kidul Kalora Toto Dawan Kidul Kalora Toto Dawan Kidul Bapak Kadus Mul bacalan Kadus liliwatan Pak Kadus semua Bapak Lura Toto tuh Bapak Lura Toto Dawan Kidul kamoyun gaji gocap beda Ibu Lura Toto iya jacin tauran kemandeng kemandeng susah ambil ciratun kepayuangan Kadus Mul itu kemandeng abdi gantosan Kadus Melu gantosan datang Bapak Kadus Melu Bandar anjir Pak Kadus Melu tanam bunga hai dai mana sayang Pak Lura Toto Dawan Kidul bilon Ibu Lura Toto rasa hai ngejero dada
Awawan sekali awawan edan turun iya awawan edan turun aku soi ngaji hajat babona deman anak deng kadus semua bokok eman dua geol balilah tangan aku sairang bapak dina omongan dina implangan jasa irwang sayang bapak kandung melu ada lo dina Bapak Lia ya implangan bapak ibu kebahagiaan dina lakukan dina kalau ada wan kidul ada bagus ya Bapak Haji Mail pemangku hajat ganyol dia nantain Bapak Haji Mail bawang ini jadi jahe bawang dari tuaan sakti bapak bawang pinter awawan ada turun jahe banget pasien nih jadi ya bawang dari anoman iya Diana impian Diana awawan bawang aliam pada aliam papis patita baik awawan edan turun